département fe waxo ina lo fop te ref Thiemokho Ndiaye a rek promotion fa andoona yee dañoo waa culture in way sant'a nuun in way ngidma nuun in way yaakaara nuun te ken laya war im o lay président Mamadou Mbingane ten roga toonu groupe Njom Ñaal bato Ñaal fe ka rewa maaga de andu ka maaga il politique ka i mbay GA parce que i nga'a andoona yee ken njogo yeng ana fi'ma Tidiane Diouf a sum na Mafrel la ba Saliou Thioune bu Diouroup Saliou Thioune da ngay jël avertissement donc nag no motan taɗi ken anne i mbi'a fuara i mbi'a o fi a résultat yasam kaga a dara maam yasam ngo i mbi'a xiit te jeg résultat ino i leye politique rek ka i sensibiliser a facile le parce que xa feloxe a sota ke a auto ke sut ke dugata bo 3 heures du matin nu ngata no dira ke ko def no may may feke kaga kan ke tout a tan ndiga den ko haɓira den na albert a fudele kete refna donc nak xa jeg a ɓora xe mana njang école arbitre are ndik waay jangni ka wa ref 3 heures du matin na école xel ba ke dik are ndik waay to fere ka leya ndik kaga on ta kaga soom koy ke jegene o ferem sigita ando koy roga saxo parce que i nga ne wiin a mbina wiin we saɗalu façon Njom Ñaal Mamadou Mbingane ten roga coox ten a ref xool i nana fima xay la mi salis jege ka de a jan ba a waro ñox toon fa i ndekar salis fa i a genem ma a soñañaye xa i a ref na me a waro fofo jaamo parce que a jaam sawa jega de Saliou Thioune ma fa Tidiane Tidiane ma fa Saliou Thioune